Biz Kırgızstanda hesap atабыз. Bishkekte gün ысык bay. Tog oyununa geldik ele, сайдын boyuna. Сай шарқырап ағып атат. Егер ушуну көрүп атсаңар, силер да келип өтө алсаңар болот. Кеч келеште бербей. Арген, кандай анан? То жактыбы? Жактыбы? Молодец. Onu balıkçı. Balık karmaylık da. Dem karmaylık Kuday buyursa. Montip сайдын boyunda жарым saat otursaңар. Настройңар көтөрүлөт. Мээңердин клеткалары иштеп баштайт. Мээ иштеп баштайт. Адам мындай жакшы настройго түшөт. Переключать edesиңер да мындай. Нормально болот баары.